Kuma muthenya wa kiumia, mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, muteteri wa munini wa president, akoretwo akihanyukania na maabithaa borithi na arunake batuni-ini ya munini wa president makiyumiria utuku na muthenya kurugama nake, maroiga ati ruru ni ruri maruteirwo rwa kiambiriria gia kwagagio ni undu wa mirugamo yao. Ndindi angorwo aranyitirwo witikio wake wa giciaca, turauga kuri mari mbere itu amatiba na aria angi othe maruire freedom iria tura enjoy umuthi. This is not what we ought to be seeing in this government, and unfortunately there are few elements in this government who are actually undermining the very call that the president is talking about unity of the country. Atongoria aya moigite ati kiria mareka no kuhurutira mwaki wa uiguithanio uria wekiranirwo ni President Uhuru Kenyatta na munini wake mwaka-ini wa 2012 ndukahore, mwaki uria moigite ati matikuitiriria mai nginyagia atongoria a kiama kia Jubilee maheane mwerekera ungi mugaru na wana hau kabere. Ungi compare incidents ira happenire Nyeri na uria kurahanikite kuria kwa Ndindi Nyoro, ndungimenya niki kiratumire Ndindi Nyoro atuike ni akuharacwo na njira ya muthemba ucio. Andu a murima Kenya maheo mweke meture cira na maugwa mekwenda guthie mwena huu gutire njuguma mekuerwo kana kiboko meguthie kuria mekwenda. Wakimalizia walete kitu inaitwa memorandum, wakimaliza memorandum walete addendum, wakimaliza addendum walete contingendum, alafu baadaye waweke momentum. Sisi hatuwezi changanyikiwa, tunajua mahali tunaenda. No atongoria na maabithaa thirikari aria makoretwo makirwo ati marahuthira mbuto ya borithi kwagagia mwoho wa Ruto ni manyururitie miario iyo, makiongerera ati mundu agarara watho atige kwigwatia andu aria angi. Mubunge wa Kandara Alice Wahome akiuga ati mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri Karanja Gibishon ni amwandikire ndumiriri nguhi na kuga ati no amutware igoti-ini athie na mbere na gukuruhania ritwa riake na mubango wa kumaagagia. Akorwo muthamaki wa bururi na fatana bururi uyu na fatana kiama kia Jubilee acokanerie nyumba yake, ati akureka nyumba yake hurunjuke to gutira reka mareka kumuthondekera nyumba. Na urumwe atongoria hakuhi othe maraiguithaniria ati ngui iria ndungu muno cia mwaki wa kurigithatha giturwa gia President Uhuru Kenyatta iratunganirio gitaru-ini gia gatagati ga bururi, na ni tondu wa mirugamo miruru uteti wa kurigithatha giturwa kiu riu ni wambiriirie kuguciriria unduire utonekaga gitaru-ini giki. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura.